Nak bagah mamak mengkarat. Oh ya, nak. Hai, kau video mamak ke tim? Dah lerono. Kau video mama siap dah ikut kujak lagi pasal lagi viral hai ne. Dah aku. Coba beda di dia kerono. Kau menal ka boceh? Tiap tayu video sang-sang nah alah. Mak nak tahu gop kiban tak ijak menggedek-gedek, gedek putar-putar viral. Mamak galak aku cik. Kenapa viral lagi gop beli kat punggung? Kagak punggung orang kan baik punggung. Ni muka badak-badak je nak kanjuk cik. Rasa muka punggung are. Putra lekah boceh menyan mantang hanam pule pihu. Hai mak, rana kat Tuhan ni. Kat SMA. Tapi SMK. SMK-nya SMK je. Putra SMK. SMK-nya mak kan sekolah masuk kuburan. Ledak berpegah banyak-banyak katen puhan. Ha, okey. Nanti tak apa jobu bah? Aku. Mana apa jobu? Aku nak ajak jalan kau ke dia? Ngalah lah. Kau dah kau nak jalan.